Hello mayam, masi akhoi hingonda jaihangi lei jama sate badu utke eku sini do jaihangi lei manung da sat kusne phajana ure yang halake sini siya jaihangi lei am ka sat leba sise mayam da jingning na toy jaihangi lei ni jai panju hai ni sise se jing se ai jaihangi se ama khatang tha gi bani dugagi sise mayam ma ure sise jaihangi khawang ne sise sini si sonda awatabi jagadi jampi to sigina mayam da jaihaning na tawani sigina phajana urani sigana sini jaipan chu kauri sise jaihangi lei jamna rare ni sise jamna u phangde da sate khoi siga su ai thabani macha ang khatang jaihang ang khatang tha gibda mayam si mayam ure si lei su satle ai di jam hara ho sise si mayam da su jing haning na tawrini ai jaihangi lei se Sini, 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 jadi hingga tuh bani mayam da. Jahing ama khatang tha bada last year mayam phangi dugagi si mayam huzik mathanta horak pani si ang hingjing che. Dun si jam le yung sa ne. Yung sa. Ini lei su da lei se phaji jam kai kanai hai su ai mi na hai sini gi jahangi pambi to sini ate jam na leitre si khni me am da jihani na tawani si jahang lei se do hingon da smai pam si nuai ta te di leitre da te di si jenam gi box jenam leire te leitre da bye bye me am